thobela ka moka majume ba mamedi bohle mo e ka be le thaetse le gola le dumesha ke ntate Thobejane. Welcome to Mzansi Culture Show. Hey, anke re thaetseng o mongwe wa mo mamedi ga a bolela ka taba ya dikereke tša sephiri gore mo dikerekeng tše dingwe tša metsana e pejana go nna le dikereke tša sephiri tše dingwe di patile. Hey, anke re mo thaetseng ga a tsopola gore no tše eng ge ntše a sepela a re o nyakana le bophelo gantene o tsena ka gare ga mmušo wa lefifi. Hey, a re mo thaetseng bana bešo re kweng ditaba di sa fiša re di tšeagana ko the change re di tliša ka mo go Mzansi Culture Show ka ge ntate Mokoto le rena a re dumeletše. Hey, anke re mo thaetseng o a latela re mo tsopole ka bokopana. Danko. Ke rata ho dumedisa ntate Mokoto moetapele wa rona le Machange Radio kaofela ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Moetapele o buang ke Carole. Ke lebohe Mmelili ho kena mo clipping ya ka ke leboha tlhakisetso Mmelili. Ntate Mokoto ke kene mo yona taba ya kereke ya sephiri because ha re ra sheba kaofela dikereke tse dintho tse di etsahalang mo maphelong a rena le ba ileng hore I can say hore nna a tsoka ke ba a member ya kereke ya sephiri but ha ke mamela dintho tse etsahetseng mo maphelong a bona I realize hore man o tsho hore foundation ya kereke ke tse ntseng ke di tsamaya ke sephiri ke tla ke buella le hodima taba e ke reng mme o kileng ka ya ko yena ka 2019 o la bua hore ko re yang go teng ha re hutla kwa ha o sana motho o a tlo kgonang ho lawyer ke tshilo hore ka lenyalo a re lenyalo ha o sa tlo ba like ntate o tlo dula mo ntlong a sa tlo sokodisa o tla ba ntate mo responsible wa ho etsa dintho tse tlameileng a di etse and what not a re le ba Kreste bazalwane bona ba ruti ba rena ba rena di ska tsamaya dingaka hwa iwa mo di sangoma di teng like di kopana batho ba dikereke kaofela le dingaka di baloi everyone o tlhakana mo mongwe a fitlhile mo o tlo sheba ditaba tsa hae na o shebileng gore mang o tlo etsang so intlise mo tabeng ya hore ntate Mokoto kaofela we realize hore man ke la ke fetsa ho ya to a certain place bophelo ba ka ba thoma go kopana or ka thoma o lose dintho and what not so in fair horing would I be wrong to say hore our destinies were swapped at those places ke mo ileng hore di blessings tsa rona di utswitswe mo go teng ba re fa mathata like hona le sangoma e nngwe hape kore ke tlela ke dintho tse dingata kopa le ntshwareleng Gautrain hona le sangoma e ileng ya bolela hore ha re kgone create mesebetsi ha motho a tla a batla swasho sa hore a ya interview a thole mosebetsi bona ba romela miboya ya bona hore boshiu e cheke motho o ileng hore ha rapele like aba o thole rena o mzalwane but how rapeli as you should kapo you not taking your spiritual life serious ba khona hore wena o lose mosebetsi and then ha ba mo fa swasho itlo ba ka reng ke swasho se sebeditseng but the truth ke hore ba nka mosebetsi wa hao ba o fa motho o tlileng go ngakeng a tlo batla stlhare or whatever o se wa sho se tlo etsang hore haya interview a pass interview so ke ntwe e bua etsang hore ke bue about destiny swap ke upola le Zondo le yena o ile bua go re fela ntate Mokoto tjoko ba o tsho ore baloi always tells on themselves go re fela rena ha re mameli baloi ba expose ka milomo ya bona but rena re le bana ba modimo a re ba mameli ka pa re dinki serious ke upola moruti Zondo ana a bua I think 2008 mo Soweto TV gore hona le batho ba ileng hore maphelo a bona a eme
not because they're not doing anything kapo ba tswafa. It's because mehoma ya bona e ya sebediswa somewhere else. Like motho nkile mohoma wa hao lema ka wona, wena o tlo kgona jwang ho lema e le hore motho o sebedisa mohoma wa hao somewhere else, which also speaks of destiny swap, moetapele. So would I be wrong to say hore most of the people, like mo re ileng re batla solution ke hona mo ileng hore lo tsa rena dile da utsuwa ko teng, because batho ba bangata wa utlwa hore man le a botipule o tshilo hore na no se bothata hore a thole mosebetsi, hona ba no nga sa khona ho thola mosebetsi. And I believe hore ha ka ya lo consult ba tlo mmotsa hore he wena ha o sa etsetsa eng badimo, he badimo ba etsetse 1 2 3. Le nna ntate Mokoto, even though di tlhaile ka ditoro hore no badimo ba bontate wa hao ba o file mosebetsi, so ha ona mo o tlo hiriwang mo teng. And ntho ha e hlahela ke ane ke le ko bankeng e ne ke sebetsa ko yona, ke ba botsa hore ke batla mosebetsi wa ka back, ba re no wena o ka se tlholosa thola mosebetsi, badimo ba bontate wa hao ba o file, batho ba bontate wa hao ba o file mosebetsi. And that was 2019. Then ka tla ka lora hape le ntate wa ka a njwetsa hore hore o ska sebetsa se ntho e ntseng ke motho, ha ona motho a naka o loya hore o ska sebetsa. Ke re ko yena ha ke nna ke sa batla mosebetsi, ke qadile business, ke batla business ya ka ke focusitse on my business, ke batla hore yona e hole fela. A mputsisa hore o sekhwama sa ka sky. I think ne ile yona ntho e moya fela wa ntisetsa confusion hore ke etsa mae hape ke lo consulta, ke butsise hore ke lo le ntate wa ka tsho, so what does it mean hore ke tlo kena ka hara ntho ya bosangoma. But ntate Mokoto, after o kopana le taba tsa how I made up my mind hore I would rather die where I am, tsa o consulta ke sa di kena, and bosangoma ke bo batle. That's my personal choice. I choose to serve the God of Abraham, Isaac and Jacob. Ke kgetho ya ka. That's where I stand, Ntate Mokoto. But what ntho ne ke batla o e hlahisa fela ke taba ya destiny swapping. Ke bua le ka mo profita o mong o kileng ka kena kereke ya hae, o na tlhola bua a re look at my life. Nna ke tle mo South Africa ka 2012. Ke sna next, I didn't even have a place to stay. But look at me now, it's been 3 years. Ke na le dintlo tse 2 that are fully paid up, ke na le dikoloi tse 5. So it took him 3 years to acquire all those things. Would I be wrong to say ure o swapile, he did destiny swaps ka di members of his church? Utsweditse bana ba modimo, because how wa sheba people are struggling. Every Sunday we were for deliverance. Every Sunday untse o butsuwa hore I see a car, I see a house. Ke tsona dilo tse leng hore na di bona ka mekgwa ya hae ya bonang ka yona, and then a kgone ho di utswa. Pila ha ba re profita ke hona hore you open up yourself spiritually, hore ba kgone hore modimo bo bona hore modimo o file eng ba utswetse. So it goes to everyone. So now what I would say to my Change Radio Kuring, let us seek God with all of our hearts. Let us go back to God. We pray that you restore all that the enemy has stolen from us. Understand you left but I invite you to a certain church. After going to that church, your life started going downhill. Understand wena mo no rapela moteng no sa rapele modimo wa nnete o philang. Unfortunately unona le batho ba ileng hore ba gona o bona illegally into the spirit realm, ba bona dilo tse modimo o tshwaretseng tsona ba gone o di utswa. But I believe if we go back to God wholeheartedly, all that we have lost can be restored. Ke a leboha Ntate Mokoto.